Fáilte Eochairfhocail, my name is Mr. O'Sullivan. Jeaic Scoil Íomhánna Eochairfhocail. Ag deir an Íseanse, beag mé ábalta, Eochairfhocail na hainlíse thuiscint, Eochairfhocail na hainlíse a úsáid. Íomhánna an dáin. Úsáid ní cnéide uses. Codar snocht, contrast. Saol na scoile, school life. A léirú doing, to show us. Prucig scaca na léna, the briars of the shirt will pick. The bhuinéal óg beag, your young little neck. Léiríonn an filla, the poet shows. Sinantach na hóige, the innocence of youth. Déanann she cursius she describes. Bíonn sé deacair, it is difficult. Lani, children. Chun dullar scoil, to go to school. Den chéadúr for the first time. Seasan sé, it stands. Na míbhuntáistí, the disadvantages. Ag buint le, concerning or regarding. Bullíocht, bullying. A bheith scartha, to be separated. An tá mé ábalta, Eochairfhocail na hainlíse thuiscint, Eochairfhocail na hainlíse a úsáid. Slán libh.